dilo haki batina wasaya rim amini ukaya huwa المستحق العبادة الخالق لهذه الأشياء emunyumba henna shatsuja na mwanadamu au jini basi aziumbadaye mfano mwezi mfano jua mfano bahari nane zadunga yabo gar aminiyo kaye mwinyu ufanya hizo wandi yastahiki abudilo haki batina wasaya wongedo homba Mwenyezi Mungu yarinike husnul khatima mdoju okaya sira aminiyo kamtume hamba zemio za ho wanadamu gizo baina ya maya maili ya Mungu subhanahu wa ta'ala yuqallibuha kaifa yasha wojono mokofu leo maudure ndi hampotefu izo pia ngarhutaji wao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala lidomo badaima hahamba hamade heli mtume yakahamba Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك wazana tukuf ngasima determine harimwezo kaundo ramba ze darsi zinu tiza wanu bukao wa decide wambe izo wanzo wambe shaze darasa zinu ngarizifanyao haumweleza ni ndongo mzelewe nyira hamwatsu hamba izo woyambao ne jama ndawa amdinda jeze tidarasani fanyao ili nirengeze woi ya rensi izo ekaundo yambao zabari hindini dabu ya kaya zenongoye mndo ya kahamba ila ilmu ya aminiyo ya ifanyili ya dawa abo mimi ngamodo jitahidin remana naye ili nyinyi kaonga muaminiyo Qur'ani ne hadithi za Mtume SAW mke harimwa hena mna hiyo hafahamu bukao kamjulelewa fatima na logiki yode manekao mihanza Ramadan ukaba nungabo mndu ikao yehekeziwa wo mndu yabewa wo mndu ikao habu darasa yasomesweze kaundo ya juwao abongela adhima ngariremanao naye azimano kaya ikawo iti mndu wa kiburi awizwe kaundo ya kahamba ngwasuime abola adhima ngena ze arguma za hahe zojua ya jorgumate hata yarikase hata inde daraja ya kie mndu okaleo ya prove ukaya ngwambo kweli shasi ndo wenza zendrabu awohena mndu ujokalewe mndu oi gujuo fio za hahe abona mbeshe yelie yaje ajatsa mazensense bana ono yaje yatsambaze mbale yaonese ndondondo zorguma za hahe alasafu shadid hakaujeleza ha maelezo bokao simwambia nindo yohanzo eleziwa na wanu bokao wabandrabu zuka wanzawe Qur'ani shakwa twanza hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya yabo karna uransube hawasuya ze problematiki zinunga zijaoje surtout abaha ebanu emana ko hunu komor kazitu mkinishi hindi shampaka mndu ya kensi bokayao yena liberté alafunge ya do j'exprime comme il veut simambia nuka hunu komor ikhatwaririlo niyo ngari aminio Mwenyezi Mungu nusu ya hatu shangari aminiyo hasibabu ya ukendeni wandu wa muamini abo hunu komorenga baparahani ho wandu wajua we maana wado maconvaincu ukaya ye Mungu yastahiki abudilo ndoi ngoma responsable wa hize imani za hao batina mndu wasaya ngabandu ikao atampakale we maana waabudia Mwenyezi Mungu au wakubalizi nurambao ngo harimo communauté bokao homndoenda kinyumeniyo ngena adhabuzi jo humpar mjini hao alors nguswali jo waswaliyo ngufungo jo wafungao Shaban ngulindwa yonde bursu bada jo hunde bakia hahe au hafanya msafara ya njie pari
en Angleterre, en Thailand, yende henne mporto ubu kao activite za dini ngawe na shua paske kazitsi za activite za dini kazitsi na haiba hamado hanyu hondo maro joka ujikoma maruho kaya vanu hukahar mobotsi shaku jaka wa amini Mwenyezi Mungu hedi Mungu yakauhutajia amin. Hasibabu de problemu hiyo karna urantu uona ndongo hamadezi rochojodo nembi romeleni daima abad antampaka riti ya mishinzi mema haruma edini rabari kubali. Simambia ni ndongo mbili ka vanu wejua haba we muislamu silamu waho huo Mwenyezi Mungu kajua valid wejua haba we muislamu shautu silamu wa validewa adorubanu mwanadamu ngondo biyo yake muislamu shahali Mungu wa valideo shakutwe na biyo yake muislamu huli mahaho au baada we para Saidi ya we para Abudu vanu Philippe au Jean-Claude ngujwenda mbewoni hasibabu ya ukaya haabudia Mwenyezi Mungu kajamshiriki hamtoi hata halawa duniani. Jumkini shuho para Muhammadi au para isimu ikawo ngonabo parao nugutsonama we mdu astahiki mbewoni alafuje wake mroni mazina ya hatu zina sabara puha kazina ushinda ziridifa imbando ngoyo usiku wa hejijma ubangu nkiyama. Man batta bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ina mrujo janga miziza za amali zahe duniani ina saba ya puha yone diwaze tipuhonya fulani nya fulani nya fulani zoka sina randemabu bangu nkiyama sha ibada njema dezi jokahu jujewa bangu nkiyama. Aboga hizo wanzani watukufu hasibabu ya heze ndongo hizo ye dini yahe mwana mkomori keja washiharu mshinzi mwema ye imani afwan ye imani yahe mwana mkomori keja washiharu mshinzi mwema. Abonge kale onga muono wana waroha wansiju komor wajaharu manti wakao kwa na ula wabari wabezo wanzao wajaharu manti wakao kwa na hunda mdawate hilani ba wabezo wanzao aloru hondo mahala mkao rambu wakaya valale pala shwe yalifanya komori yenda yasomeswa alifata nisosoma Qur'an na bihamkata bihazilangizo contradiction shazila kaso eclaircisse mwana yake na base ilonga ni mwambioni parce que le pala shio lisomesa we mwana mkomoro ngalandisizi wao enamna ya habudia Mwenyezi Mungu kabla ya he iman na mtume harengema haya yowaza mahaminji kabisa juma utorengezo wandwe iman wajidetashe na wabudi ya wandu ito do wastahiki wabudi ilo haremwa panza la mahaminji ngenda abo wandu wao wakaujawane siwokaya imnguoi hari amrishari muabudie aloro hunwe mwana nende mbiyabe za jusomo wasila nende mbiyabe jusoma nturi za maulida nende mbiyo ya jobe zambu hifadhi Qur'ani nende mbiyo ya jobe zambu ya jununia lor izodize lolile fijomwali belilo wana alafu kazi suja na marunda mema abo hari mwa wana shihui au wana jana wongo ndo wana kume do wavuka shaye bazi ya hili pale shola komori kalitushilo zingara mwana wandu wakavuka nile pale shola shikomori okwa jaka uroha system ya he tradition ya shikomori ya jayamela je wanadini ikautsongeza wabaki directement aruma ila dini atinokawa kama egare harima makaulu madziru hamadanu yambishi haoleo harima makaulu madziru hamadanu myeshi haoleo aba hamwana nguhundo baki ngebidwede Thailand tumkinisha Thailand ya henda kanahishe adhana baada chojo paroshe adhana au kabati msihiri abodo baba na ajoka provoka kweli bara komori nazide bazi ya somashona ataja do bana joka ramboka suwange muislamu wasabuzi au hakauswali hasibabu ya he community ya shikomori ya haa parce que maana hulo liberte bokaongio bonga kanahisha mdan tentatata ni barika tsuswali halafu kadi zongu jidebrier fait tout le impossible ya abudie mfomi wahe ababa handu ya lo responsable imani yahe parce que
kajaka bihano ya swali katsu kana hunda mreme kakaja swali sha ngole okai la responsibility ya abudie mfomi wa abo be shange mahala nibo kawa atakatujwa msiri ngonda huo sha hufanya hu creata ya abudie mfomi wa yo kana fanya mzaha alor huo wa muislamu yakubaliwa ni Mungu ulindo yakose atahemwa msamihi ngabwandu wakawe aswili ngwa uheki nyume hehe liramwelezani yao podo banu lono mushkila ani ngarijifokalizeo harima wana wafanye za ibada kabla wajajwa informiwa maabudi yao na mtoji komya maruhe nusu ya hatu waislamu wewe ekaudo juzisa zabarindi ni ngabo dini ya Kiyahudi ngabo dini ya Kinaswara dini zinji wakawa maazallah bi min sultan shabanu jumkini shiha ngoye dini ya Kinaswara hamada abolo shama na shama mrema nao shakutina hata arguma zaujwa uzirumilie mrikao lewenge mnaswara yelewe ya ukaya kwelinga wa muislamu hasabu lizo arguma zinu shankalizi basi ukaya inde dini ya haho ngoye dini ya wana shakutina maelezo kutujua tazabarindi ni hata adorendo bakishe namna ino muslimu watu sirienshie za mazahisa zinu ngabo khatwari harumwe suala hiyo imaniyo kena ushinda yuhafadhu mbabahanu ikayo de imanu lon yongyo hekalite hiyo abonge daraja riliyo no wakati rulonu waislamu watukufu hansi ya Komoro kakarja jibaze harumwe ilmu ya tauhid rajua yemfomiri mwabudi yaongera kubalina mwabudia ngabo mushkila ulo mziro wanza na watukufu haukaya wewe ngojua kaya ranzido siku wa balihi wa kubaluka wa muislamu hata mpaka leo raha kuja parisa ladha ya imani kartushindwe parisa ladha ya imani jomkini shiha mzungu Filipu mzungu hajarande ha muislamu asa 40 ani 40 ya haenda we akaurande ha muislamu omahowa mengomini shema hayadunga wa inshu kafir alor hasilimu wa mengomini shaka hwedengo mwono jawo ye apparence mungu yakao yani ye libas ye sura ya mungu akao hivazema mu'minina tojowa unajawo ngo wewe deja we uloho muislamu ranzidensu wazalwa weka humona jao ngo hise imani weyu nenuru alor sisi nga islamu mpaka leo kartu parse elada itamu ya imani parce imani yona tamu yona mjibo ze ibada za Mungu mwabude zazo na mjibo ade mana badondo ko kwa juziransi skwengo azingizona ladha hata mpaka leo kartu shindo juzi sema bado tushindo parse imani bado tushindo parse imani yenu ça veut dire dokende zila ndongozi tsongezao ukemharana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutinizo yemfomu mwabudia wowe uzisiwaye kutumjua habonganzo ujukaya ngabo logiki ya ukaya ukekuju parise halawatul iman hendi kuna ujura mndu utohumju mfano ngamjomwambia na mwedemu areje mwangalie ya asuli ya he mabaya ziyo ya he hunu Komori hatu jomkini shwe parse fundia asisile pala shiyola hele pala shorsome yao yende urisomo heli ya heze harufu yende urisomo na musome Qur'ani shifundi waye wala dejangena na zioni ya wasomesoni namna yore mamabao ya namna yoshiriki Mwenyezi Mungu shaye waye ngu asosieze nongozi la nedini ukazila nongo miongoni mwezi nongo Mwenyezi Mungu azanzao Oma za majini, umea na majini, uenda mazamoni mrea dolila ya bana mrifanyile jau, banganye jau. Ze problematiki zilanga zijirio wanzano tukufu haumavu tauhidi. Anatampaka leo karitu ujua infomiri mwabudi yao. Abona ridiwaze hukari mre pasuke. Kuna parojo uramru utohumjua. Abongenge bidu hadani ujuzisi. Bima arifta rabbaka. Bima arifta rabbaka. Iba ni mfomi Mwenyezi Mungu mwabudia woy.
humkubaliji, humjuaji. Kawaida mfaume astahiki muabudi, we humjuaji. Yabido utaherezonma, yabido ujue maana. Ati muamini heze aya za hahe. Tim amini hezi umbe za hahe. Ti amini hizo ya umba. Eya hambo kazi nyede ya ziumba ndo. Ewa. Mwenyezi Mungu habudilwa no wana swara. Ngwa kubalio kaya haulo aya. Mwenyezi Mungu habudilwa no swara. Ngwa kubalio kaya Mungu habudilwa no swara. Ngwa kubalio kaya hakautahwa yara lo hitwa haparisiwa. Maana hakahenda mbio yetawa owa mtahao. Abo yankili ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu wako li akahanzaji ya budilo. Ya rengezo kahenne tuasha mwanadamu. Gazjodo jani ankli. Ikawa miongoni mwe neema ho Islamu ni yatu jana ankli. Wabuda Mwenyezi Mungu hasami hilo. Hendi. Ya ankli ndeidiri kiyo ejo katuengezayo kubaluka. Ye mgundo ya utindoi. Hasalwa pundu. Wakati harimwe mahkama. Mungu waka ujoke na mdujoka na ankili. Enisajo ka hanza kufanya konsantrasyon ya tahaye mfaume astahiki ya maabudiye bahingu jomjua. Ina mdujo rengezeni yaho kangu tahoya jwe mfaume astahiki ya abudilwa ujo perso wokofu. Eka kweli haregezeni yoka konzo jwe mfaume astahiki ya abudilwa. Aponge wanzani watukufu. Yode mana bokao. Riharaya uhabudiya Mungu hambwa Jesu karti wanaswara hendi. Manarto wanaswara harimwazemba wazakina swara zonsi pia dukendi ni wakubalio kaye mfaume waoi haralwa hizo. Abonge hizo kuna ujwa hendago wemile mdu ya hafu au mdu bokao Mwenyezi Mungu haonesa efeblesi ya hai. Halafu mtahe pouvoir au mtahe ndongoyo bokao yeye wae kajashinda yajito wahari mwizo. Awo Jesu ivumbula woi iti Mungu yastahiki ya abudilo. Waabudia mbe. Mwenyezi Mungu kana ujukana sifa ya nuksani. Kana ujokana sifa mbungufu. Sifa mbungufu namnaje? Kana ujokana sifa ya ukaleo yani umba na mina pouvoir ya humla hodi ngoni ni mdameshononi. Rihara habudi ya masanamu. Hendi. Rihara ukaya karna ujwa habudi ya Mungu kao ngarjujwa humrendezo ranzao. Sirenge kafu. Abo kabla reja kari rengele kafu au lebwe risihu wa lebwenga l'existeo. Existence ha lebwe ni lijaje. Abo kreatori wa inda mwe. Uo yafanya zinu ya imani yaho Uislamu wakubaluka wende astahiki ya abudilwa. Haibada sabuzi. Abonge darasa hamandi zo Waislamu watukufu. Ekaka zitupar hani harimwe mabayaziyo. Owana wadojo j'exprime wajua le pourquoi les Islamu ngabo vagi na vagi zijodo nja harumwa unaswara hamanrawo tojosheke mwanaho le wasungu hamnaswara mwanaho le maruo habaha fala. Abonge problema mandizo ekale unga mono wana wa trompewa au wadanganyiwa wende hata wasulize daraja hizo roho harumwa wa Uislamu au kwa tujuaze ngobo kumru yahamba ngazitoa warimwe engagement yoka we muislamu parce vanu Uislamu Mwenyezi Mungu hanti masharutu yahahe iluke muislamu abo swango jikubaluka muislamu na Mungu kaja kubala ro masharutu yahahe jeroneka izonga zo hutambe boni bahu jikubaluka we muislamu shakuti ala armaze sharutu imfomia hutajiao au ngo kwa muislamu ala condition Mwenyezi Mungu ya hutajiao abaha ndo muislamu
abonge mwisha makaulu maziro bokao ya roha haruma ulime wa mwanadamu bokawe aswili ngamjokaya zinsi nongo ya zamba kabla ya mahamine shazi nongo ya zamba au harumwe dunia ya leo. Ezi ngazi jaoje baada na mwelezani zona kamwelezani vanu ngamwishia nongozi nji wala wambaba hange bido keti muhimu mradu wa swali, keti muhimu mradu wa fungatumu, keti muhimu wao mwone sani zinongozi wati pia abonge emnamoto maliwoi jefu watimbulo na nivo ya ilmu ya dini shange na shifaransa halafuze na mzoni mwelezeni watukufu mwelewe ngamone kalita emiswafu inu kalita emiswafu kao traduction ngefanywa wa London ihoramba wa London Ewa mjue mushkile liyo. Ikamu isha watoto hamada wanu. Wabaze harimo umwesplike ni dini ya Kiislamu. Haurumi ya eshifaransa shilio harimo ya miswafu mdingo hiwana inu. Wakaonga mwenterdizeni. Tsenana mdo fahamu. Ba eshifaransa rangu gani mwabioni. Eshifaransa shirumilwao hahwanza sheleze zemoza jaharumwe Qur'ani heshi Arabu gizo nchashi kabisa kazino wizan kazi tupeze hata amjomnikani detail ena evan ili mweleo kahenna mnu ujoji konsantre harumwe urenge miswafu yinu yadodunge tafsiri loban ikeyo nde imnyongo wawe tafsiri ya shifaransa tuloban wallahi ngujopotea vatina hata upepo. Hede mane kango joparsaba watoto harumwazanti za Afrika kwa ti muhimu wa josome Qur'ani heluha ya jahe Qur'ani shaba langa traduction kwa bakshar was traduction ukebala sango walimu wa umetene deba he traduction yafanyi shabani ngamjo proveba ni mwambie nukaya emna shifaransa urumilwa harumaze traduction zinu yemti tinge mwangu ngabo mahala nibo kao hotwa manrabo nrabo za tsudungana nanzia yoto kaujadungana nanzia namwone harumwedu hasharabu ekatsamba Iyaka na'budu ohaho mfomi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni hori abudiyo amwishie ohaho mfomi Mwenyezi Mungu ni hori abudiyo ne aswili ikati parsamrungu swali sijaba nuti parsamru ya halam swala nungu swali harmodu hasharabu ngamjotana bokendeni huwa ya'budu Allah atino katamba wala nguswali pasukwezo yafanyao ngufanywa ibada na ibada traduction ya hayo harumweshi faransa ngejao kango adore na banuhu adore Mungu yonge bakishao harumwaye imani na ihabudu ya Mwenyezi Mungu harumwedu hasharabu iyo fi'li ishwetendwa ushifanyilawe ye Mungu yaje hususu shokasho shahe umfanyilie hunu arumweshi faransa udaza wangalie urbuta hize sinonimu za hezemo ndagalie sinonimu ya a'budullah au sinonimu ya ibada uje hunu wangalie traduction za sinonimu za adore namna ya adore ukati adoro kwa demfomi wangu ojo parsa sinonimu zilo hunu kazi tulana sinonimu zilo hunu arumwa elugha ya sharab eske wengo jidanganyoka mwana da muislam ngorengo tafsiri yafanyiwa hesh faransa au ngo bakisho harumale fahamwe wokao mtume habomolea emasahaba ya hahe hambao ya tazrasul mwanadamu ujidanganyo koya juhamba ikao bafanyishi hata bihithi
uka emajuif ata le kanisa la Vatican warengeza traduction za hao baada wasoma mswahafu warengeza traduction za hao bali hata mswafu ndonu wa unu banu mswafu unu ekaliteho mswafu unu wendo anza wade wangali harumwe ghairi almaghdubi alaihim kuna parisa harimwa sharhi wonsi kwa jasubuti kwa jaone sokaya ghairi almaghdubi ka sirata alladhina an'amta alaihim ziabo kama Mwenyezi Mungu haineemesha wandu wa muamini wa muwahidisha utomshirikiza na bahindu ghairi almaghdubi alaihim wakao vatsinaima yahudi wala dhalin au wanaswara kwa jamasione wandu wao harumwesh ndamwangalie ilona kalta mswafu yinu au mwangalie traduction zanyu kazinaha bauka wao de mayahudi na naswara do wanga mifwalo yabo riombao zeduwa izo kariswali ramba amina ukawo wanga mifu neema ya hokofu keti harumo wandu wao waili mwangalie miswafu yonti pia miswafu ifanya harumanti za Europa alors traduction ngetundwao kwati tayari haruma esuala hiyo abangedo mwambia nuka bafanisha tabuhiti za miswahafu minji ukao izemo warumi yao wambe watafsiri zemo za sharabu hizo kazi tudungana hata ngeta wao na mwende mwangalie haruma lugha ya Kiarabu haruma Qur'ani Mwenyezi Mungu amba wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin abudia mfomi wao de Kiarabu wishu de tafsiri zinumwamba mtizikubali olewa de tafsiri zinumwamba mtizikubali ya yaqini yavumbula banu abudia Mwenyezi Mungu rudi umtoi hata mpaka ufe yaqini yavumbula banu ti certitude alors harumwe miswahafu ngamjo parsaba masona certitude alors ke ngamjo parisokaya haruma suratul baqara ya ihunhaka wabil akhirati hum yuqinun hunwa tampaka mkena certitude ukanga akhirange johuja na boho yuqinun na bohunu al-yaqin ishikusudwa yaqini hunu abudia Mwenyezi Mungu mtoi hata wafati Paris enga monawe tofauti lo yabo da Henry da buyaka mswafui unu inu darasa wakao mtume hasomese maswahaba wae maswahaba wasomesa ta ilmu irasuli zo mambo ale ukamti kubali parce que ema kafiri ema yahudi no anaswara wan wajua ukai ekagara nzori bakshara mwe concentration ya huelewa naam Vatican au makatoliki amjozo nambao emajefu wafanya tafsiri za Qur'an Vatican wafanya tafsiri za Qur'an anjuozo nambao njadanganya hata njadanganya habu hata abu traduction zafanyiwa Vatican watafsiri Qur'an ngabo tafsiri wakao zifanyiwa ni mayahudi wabadilishe le fahamwe la dunga la somesiwe masahaba atala rasuli parce que kwa tayari bakisharmwe concentration ya ile fahamu lilawilo sinon horidanganyange jukano zero alors nganzo ritulo harmwe namna ya liberté de manekao ujo parsamdu leo yabwe msohafu yasome aya za Qur'ani bana mathalan ya jopande wa envinyo mwambilo kaya no wanruanu ombia nuke envinyo kama interdiction shambilo kaya nga pourcentage ya wema na uyi wo mwinji hano wema mrenge zokaya ye nafa ilobo hari yabo ngamjo jwa mwirumiyo deni mwambilo na abo mwe parse aya kajabu fa hal antum muntahun ye nahyu ya jayabo harumweshi arabu yo nahyu wakauzilwa na mwende mwabwe mswafu he traduction ya Faransa mjampa kamna interdiction yabo
kamna parisa interdiction yabo alode maneka wena mswafulo hedu hash Faransa woko tsugide hena mswafulo hedu hash Faransa jamais woko tsugide womndu ujidabo ujihadayo ukaukenso hanyubwe mswahafu halafura nge tafsira hash Faransa ubirodo tembaniyo ukiabo ngawe mwalimu wojo potezo umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam eshi Faransa shotiti kabisa lo deblokeze mo zahe eluha shiarabu lughatu dhad hauka frazi 4 za shiarabu abori joshindari timizi frazi za timizi 10 bahindu ekara ndo zirizeleze heshi Faransa haba ya keshi Faransa shoishashi kabisa na lugha shiarabu na harumwe shiarabu tijojo urumiamo banu bokao ngio na jinas atam she tafsiri tinzima hamada yabo wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin abudia yomfomi waho hata wafa umtoya to wafati uparis nosh Faransa yaqini ngejo tafsiri ya certitude parce que hula wa bil akhirati hum yuqinun abudia Mwenyezi Mungu wa bil akhirati hum yuqinun wanduikao waaminizo Mungu ya sisa hardi waaminio ka inswa kiyama wakena certitude ka inswa kiyama ngejo huja kunuhuru mila certitude sha harumwe shiarabu we tafsiri e yaqini yarumila hunu kawkena akinu kandi zo kiyama ngejo huja hunu hata ataka al-yaqini yaqini vumula hunu wa wafati alafu leo mwanadamu Islamu yojidanganyo ufikiruka wandu wando eshi Faransa sha traduzo mswafuni ndio joka ugide zoti kweli abonge yeo mpango unungo ufanywa za barindi makafiri kwa traduzo Qur'ani za barindi nire irumia ili ritibakisha harumwe aswili parce que wajo kangarjo hangana ekawar do dunge tafsiri lo banu ngabo joka liberté zinjiz jobuha ndamwangalia harumwe liwatu kuna parisa interdiction ilo direct ya tahrim hamada buramba faqad harrama Allah alayhi aljanna ani Mwenyezi Mungu wa haramishe babidawa do wanduwa dingo haso si Mwenyezi Mungu na bendu ya saya ima mushrikina faqad harrama abo baja tahrim baja interdiction ani baja tahrim direct baja man'u yoka kuna unjambe bon harumweli watu harumwe Qur'ani kuna parisa directe hali hiyo yode manoko munaanza mwangale mwenja YouTube amjo parisa imamu tenabo harengezi wando hakubaliwa ne daula Faransa ya asulahi besema le Algeria shay homosexuel azimanizo ngusomo aya leo azimanizo usomo aya za Qur'an uoneso explication ya Qur'an haujira jarmas tafsiri za Faransa zenu haujeleza ukaya na defio kamndu na mwambie ihara obanu baluye interdiction ka mwanamme kana jwalule mwanamshe kana jwalule mwanamshe ranao abonge dokende yahutaji wao wanadamu zisilamu mfikiringa bo mnyasi tsoyikao hatsorongo wa namna atulazim karla takaseti mano ka hanjahu musizoni hunu shaka tsujua izorambo mandoni ani gofikiri bano rujikosantre rejibu mndu shaka jelewezwe kaundo radiso mandoni ukaya ngare jibazeo hausomesa watsoja wanu atujoka jawanu leo halafudo kaya ngewasulio daraja anzana tukufu zemo za hajaru mwa Qur'ani mwiyo mozi njizaru milo za Kifaransa kazitsu wafiki ye mohe shiarabu kazitsu wafiki ye kweli harumai kalimela shiarabu mazimanizo irandi hokaya enamrujo kale ongu jolugha abo ngubakisho haruma zanongo hizo yende maneka wanza na tukufu
le palashiyo la mtume sallallahu alinde lanzo liranganyiwa parce que bandu balwe aswili le palashiyo la mtume sallallahu alaihi wasallam linde lanzo liranganyiwa izo mtume yasomese masahaba namde mwangalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala habendi ni harumaye ye aya habali tubayina linnas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hanika mtume Qur'an wanuwe hansukaya ketu hutajia darasa baada yabo ani mtume katu hutajiwa yambe masahaba bano ngo juma yabo do tsowa some ya aya yambwaye some masahaba wotselewa direct bao ngwanze kebao ye aya yesoma awelewa direct ketu hutajiwa mtume yambe bano ngo juma yabo na abo Mwenyezi Mungu kendini litubayina linnas ma nuzila ilayhim mengo ni mweza atongeza mtume sallallahu alaihi wasallam yabehwa do kendi yajabe nuwe ngamjoe maana bayan harumwelu hasharabu za synonyms lu haruma bayan namrejei bayan haruma enda tsahe tafsiri ya bayan harumwesh faransa basi bayan harumwesh arabu yo tawdih yo sharh ranao yo sharh ukawo ye moyo haruma ye terminologie ish faransa ngamjo parisoka ani yaome elezo ani namna ya ujexprime hadaraja ya huisa. Alors ebanu ge hutajawe ndini abo ya tosha ukaya keti mwimu mtumambe ndongoyo do tsosome owandre aya yambiwa abo deja welewa ketu sa mtumawe lezembaro jumawe yawambe manahe zenongo hizo imana yoka Mwenyezi Mungu yambe ukaya litubayina linnas manuze ilujo benu wanadamu izora wasisiza mtume ngujwa benu ndi izoratu ujoelewa abo baada bavumbula swala bavumbula zaka relewe mana ya zaka ababa hangarujore lezo heli fanyiwao kwa tuhanza relewe le fahamwe hilo alors abo system namwambia nukaya ma juif weipanga au 18e siècle haupanga mndambo Ahmed Khan mwenda mwangalia harumwe histoire haruma hojibwe histoire mwenda mwangalia ye histoire kamili ranzides makati ya mtume ata c'est au 18e siècle dabo ari wa buhamndu hanzaro ne sokaya balo zenogo zakaudingoni mwabantu pia yonganyima egare yede yakadisa tafsiri ya kweli bokawe mndu huo muhindi Ahmed Khan yakaujaja asomeshi Arabu nge baadao yandiso some Qur'an yefanye falsafa ya hae effectivement hawananiza hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam wara force même méthode Egypte au 20e siècle harumamrama Ahmed Subhi wardiwe élargissé et hadith abongedo kendi kabati mndu joshinda semrugiri yokohe lezo na mambia ni bano mwandoni je suis pas là woyini mweclaircise ya rensi shatika ujabanu nyinyi muaminio mirongozi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni muonesa ni za piège za tsongeza wandu wanu wahafilishi hanesu na mtume sallallahu alaihi wasallam wetowe kao parce que inde iwa troubleo total mayonde iwa troubleo de suna mtume parce que msohafu unudo jango wa maîtriseo wasa wa détruiser Europe hatafsiri za hao wasa wazipanga wazipropage wapanga wandu wazisomese hametodi bokao harumwao kena wa derange hametodi bokao harumwao kena wa derange. Alors enu ika ujefanye muislamu ekangwa abudio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hemi rongozi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala neze akhlaqi za mtume sallallahu alaihi wasallam zahaja harumaze maqawlu zahe neze nasoha zahahe za hadithi zahahe nguko haruma imani bokao ngekaruma concentration bokao emakusidanto kwa tuiba nafasi rwanao kwa tuiba nafasi
abonge dokaya ekaiba kisharmu Qur'ani basi ngone taratibu ya upoteza hasiba bweze traduction za hao ngwapanga miswahafu ngwaitafsiru hesh faransa shahao wa propage isoma ndio malahoni alor mwanadamu hansu kabala shilashi mtosho kari balahelewa na abo wa mwambioni ukaya mozi njika zitsu tafsiri hi hali ila timnikani mfano wa hii ibada de ibada basi halafu mjama bilokaya keti muhimu raabudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Halafu wasomo iyyaka na'budu wa hao mfano Mwenyezi Mungu dihori abudi yao ishi yabo saku ishahelewa hao mfano Mwenyezi Mungu dihori abudi yao enda waangalie tafsirari mweshi zungu hao dihori adoreo na mwede mwangalie ani ho adore Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ketuba kisha haruma fi'li ani haruma ishetendwa sha ngaibakiwa haruma mas'ala za iman ngazibakiwa mas'ala za iman nabo ye ayayinu haruma tafsiri iyyaka na'budu ha hondi hori abudi yao ujambi lokaza ibada zinu heji tumu swala zo kazi muhimu nabo hwamba hondi hori abudi yao ngara mwabudi yao haibada ndazi wazitso muhimu na adamu wadanganyezi ito alore mnashizungu mtiti jefu ya mbabaisawoni harumwe miswafu yafanya za traduction waninki wa mbabaiseni la mnashizungu mwangu swafu wakao katsu peze ze mozi debloqueo ze mozi wa Qur'ani kazi tu peze hata na mwede mwangalie deba ya hetsuo na Ismail Aka wabakisha harumwe ya bayan jefu katsu ujwe mana ya bayani katsu ujwe mana bayani jefu katsu ujwe mana ya bayani alors baada katu jemu namna bayan nongo nzo ya rejei harumwe tafsira shifana seka ndo nzo yarumie lazima isharabu joho mzingara halafu banu guparsonbo ka ongo kwatina shiarabu sha Ismail Aka wemrika hasilimu ngena mahaminane ula mwafrika ula kafanya debana hasilimu haba deja ngena witaranzi ya silimu abo yemdu wa shifaransa abongu jibaze haujua ya Qur'ani heshfaransa shaka tujo some Qur'ani helu hasharabu lele mana jefu ya wahi ya mzingaraba la ambao kaya somarishi smerambo kai ka jusoma ambe kamika jusome Qur'ani sha ngam msomoye tafsir ile mani mabanu kaanza na tukufu yebidol kema prida wallahi ibidisi toshe ukaya o arabu wakaujawa some swa sharabu au arabu pia ungondo likoli werela no mswafu tsaune manena mwarabu atsoro ko mswafu yaka mwalimwindi warabu wae emana warabu wao ko mswafu ngiyo minji imana henna mwarabu atsoro ngam mswafu ya doji ya kamwalimwindi ya do tafsire Qur'an kwa jeju shinda ngebido mrende shiwoni ende yasomesiwa ehele Qur'an ya tafsiri wa neheli eleziwa ni mtume sallallahu alayhi wasallam bonge wanzani watukufu ekaleo ujahambilo kaya huabudia Mwenyezi Mungu ketsi ni muhimu toka na malezi mema udo renda njema izongizo muhimu hana huabudia Mwenyezi Mungu ne Qur'ani wiyo hambio kaya zaala mengo ni mweza alama za swala yakiri tanha anil fahsha wal munkar amujie mengo ni mweza sifa za swala za kubaliwa swala c'est obligatoire kango ifanyo ngebido yuharaze automatique utikena tabia mbi utikena munkari alafu jahambilo kange bido kena comportement njema ngetoshao utiabudie Mwenyezi Mungu swala suala ya pili enyinga mwelewa ojeho kale Mwenyezi Mungu ambokaya wa'budu rabbaka yo fi'lu amri wa'budu rabbaka ani Mungu haordone dola Mungu wa madore hahambiyo kauna abudie halafu hunu jambo ka ho mwabudia yake eti muhimu waridi waja hahambiyo ka za systemu zo swali zinu zinamna yo Mwenyezi Mungu yo nike pardo shazin kasi muhimu ngam amjuzi Yesu ekanga rukubaliana warumwe Qur'an ukaya joka tawandu mroni au mbeboni dezitendwa deze act ebanu
importasingi wanda hubi adore Mungu wakao ho nika amri kutuifani mfaume wa hao nika amri kutuifani abonga wa mndu hindene beina hunaye deja o malezimai c'est pas yoti comportement je jabo yakaya mrutsu swali yoti comportement je yabonga yo goji comporte jahar madini no kutuabudi ya Mungu ebanu esansi ngio dahubi esansi yo kana amini Mungu non sumabudi kabati esansi ya ngabidi c'est obligatoire ni Mungu joka humamini ngabido mwabudi kanga mnaswara ngabido pratique kanga wa yahudi ngabido pratique kanga muislamu ngabido pratique haukaze aya za karabla sharswali zija ordro wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in ewo ndo be yari amrisha Mungu halafunga we na shwa yo kayanti swala uswali na libano bano kaya embabiza shifaransa shanyu shinu na mdoshi tunda ba shifaransa shanyu shinu kashi tu deblokeze mwezi lo banu totalement gizo nchashi kabisa. Alors mrunende shioni ya kubalukaye ilmu tumasomesa vauwasomesa alo restricturio kwa tuhanza pasko yongetugeza ukarma concentration udo haranrogo zinji udo haramansu menji pasko ngo parso sharhi iliyo wadih maadama mtume sallallahu alayhi wasallam hasomesa ujangwe shiona adam wajoja hambiyo kaya esko akatamtume baka hadithi duwajefu hawambiyo kaya ekawambiyo kaya esko okatamtume baka hadithi auza hadithi zika ujabada mtume ala majindu kweli majindu gaga ono nropo tezwani ndi handa nige bido ureje harumwe ilangaji hadithi shinu hindi hadithi baba hangu hanambia hadisi ya swabilhaniha nemi yanu ya heleda hola hatu vangu mimi hadisi hiyo tijati yamba nzazaho wana hangu ka emiyanu baba wana biho kaya emiyanu heleda holinu dabanu hata van iyo hadisi o wanangu wao tsunto joka yabo ekarilawa wana wawe hadisi hiyo wajo wamba wajo dunga yabo yo hambo hadisi sharabusi hamba hadithi mtume harongowa eswahaba heshana mtume hendoda honamba emrumshaha he ekahareja yilo ngujambe emrumaha ngu hajabano nambioka kamsiridi mtuma fenjao ile maana kwa maswahaba miongoni mwema wa hao wajoshia wambe ukaya qala rasul an abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam au sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mtume hamba au tishia mtume hamba iyo demana rambao hadithi halafu sakie bizari wauzisao ka hadithi zinzijaje zijohe hali yobochui efamiyam babaho ndiye usomesa mbayaho kakuja hiyo muona ya usomesa wabaye waza mbabaho huwazizao abo babaho hamba hadisi hujo yambu wanaho wajayambu wanaho jambu wanaho hai wewe hukubali izo babaho ya hambiyo kahakana mbabaza mbabaha yepara fulani kwa mini ngawe na zinongo hizo sinongo wazi shuhudia waziyenshi mbabaho hatohambia waminukaya mbaba ya mzaya au mbaba yaza mbabaha he yepara fulani waho hamini kujaharaya ujuhara lendi kelele importasyon kama baba hambe ndaboka mbaba ya mzaya mbaba yaza mbabaha he fulani alo zote nongozo kae yankila hojojo jidanga nyoda mbabaha hamba rabo hamba mzaze wandabo shente zamza sindai nyonsi muamini zo mara kontewa no baba hanyu armwezo matsuyenshi zo hadisi shahar mwema sahaba da mtumambe masahaba awe sahaba hawono zo kamtu amin alafu bano andwanu
wawambia unukaya kartu kubali Qur'ani ay kartu kubali hadithi za mtume shanga kubali Qur'ani kama Mwenyezi Mungu ka inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun atakawa sobwe aya ndungo no hama wajo shinda wambe malaika wabale Qur'ani ujamu handu zao wajambio kainde ila Qur'ani Mwenyezi Mungu yarini kawirika mbeshe yani maana hai hafadh shayin Qur'ani bokao yanzihani masahaba bokao waharaza hadithi wahamba shawa kubaluka inde Qur'ani kweli mono olabao Qur'ani nitso balo mihono ni mwandu na zitswani mwandu ito memorizwani wandu webalia we memoriza ikahafadhu shawanu irditanga nyiwayanzi namna yinu ibaliwa alo ngwaminiyo kaya wabale Qur'ani inu do wakakaribu na mtume wenika wana ta generation taje masahaba matabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan la yawmiddin wazingare Qur'ani sha ikambilo kamtume hamba izonrabu wandu wao shawandu wao waminuke Qur'ani dainu ani jelewa Mwenyezi Mungu ambaye kuhifadhi Qur'ani ya yebada ambaye kuhifadhi Qur'ani ya emashia kwa tina mswafu hao kuna mswafu hao ona mushafu bukango na juzu 25 hai eske wafu wa turke Qur'an wafu esko wandu wafanyoze tafsiri we danganye Qur'an eske wa juhamoba wafanye hali la Mwenyezi Mungu ahifadhi Qur'ani ya origininge juliani hawa sababu kendi harengeza wandu wema radiyallahu anhum wa radu anhu harengeza wandu wema Ranao Mwenyezi Mungu fa'alima ma fi qulubihim Mwenyezi Mungu hatowa julia Mwenyezi Mungu arengeza za mioyo za wandu wao alo rekubalukai Qur'ani ne manaha imana iliyo dawe somesi wao tumasomesa wala webalia owebalia wao do wandu watamba mtume hamba mtumabe manaba ndongo fulani mtumabe zakayo tolwa jao mtumabe ze swala harisome soka uswali wa jao mtumaro ni soka tawazamdu fenjao izo zandabo hizo cha ngaramino Qur'ani bainu Mwenyezi Mungu amagujo hifadhi habala bajamaliko hao wanyu doebala wahaja ohanyu bandu bajamaliko hanyu doebalia waherea au wanadamu rawa vumbu wa maswahaba mwaju wao wadu ndo atsobele Qur'an hata leo alafu rjal kubaluka ya ranzi mtume sallallahu ateje maswahaba c'est au 16e tsomoke tarikhi yaho wandu wanu waharauza hadithi za mtume kabati umjuma au 16e siècle ay au 19e siècle au 19e siècle parce que ma juif wa utiliser ma chiite au 16e siècle ou au 18e siècle wa warumia namna yokaya watemfara karmedini wajawe renforce haya system yini wala za mtume wasidanganya alafu wanadamu wakiriwa trompewa wadwa manongoza mafiti abonge ngamadona kazi haumwambia nukaya muishia mirongozi ya ukaya wakati wando ndo wafanya irajmi wande warelebwe andani amwambia nukaya zilandugo za tungo zilandrabu zakadabila ambaye nukalebwe lila hambirwa ni mnukaye huzi odo bana nakaonoke bwana uyena ndabu mwanadamu ekango mondongoyo surtunu kwa hamana zinu mramba mtatangu endo heji hanambiyoka holizo magaya wakabeha wala shatsa bilwani mndu bo ntujua ego kashinda rivumule ye mndu yaja temwanye swali mwako moruka ko litsende sulu tulizwa magaya manabo wo mndu yatsende ho yarandwa pundu sha wallahi alazim armanti ya sudi kujajo paralizi wabwe wala kujajo parota magapo shanarondo ngotsonya mabonso rangwana magaya hufanya rajm hudenigre ya ibada ya hajj so nesema ana daraja ondwa su daraja hii ibada ya haji
he denigre hamfanya hamashinti amandu sona maana hata he tsauli ya bandu za ndongo haniyo. Naam, shado mwambia nukayo upande wa heze nongo yakauzonesa yabo kandulizi wa magaya zonongo kao kasina bashaka mwanadamu oye kadhabu mwanadamu oye kadhabu na miongoni mwandu kwa Mwenyezi Mungu kao kuwade majindu enza ndabu alonao upande wa heze hoteli za Saudi ukazwali ateza Dubai zwali dabo Dubai hutso ndongoza urire jeza hiyo harmonongoza dini ateza Dubai zwali ateza Faransoli zwali izo kesto za economy munyawa he nyumba he ngwajirise heli yanzao alo ngam mwanzo mtsanganye ndongo boka ukazina joparo tsanganye justi mrithishiwa heni mhasidi mala ni Mwenyezi Mungu ya hutsaula izo yakahanza hutsaulie yule mana koe mna moto ijefoi kala wananrogo wao hama ani nyido nata ido tana drop wa he ayosi bohari haribala basengo no bade ayosi ngaremoko tiho ka ijikombo wene o koloni unu haribala ngona bala bahengu kombo edini hari ayosi ba erdi kombo harimo edini babalo warabu halafundo mwishambo kaya warabu wadungo wasedantede wardi wakubale wasede Misiri shakwatsu washalikoli iyamba zetiza nyuzitso helikoli ndo iyambe yazie president Mali yatsi wa helikoli ndo de president Msudi de mwambatsi wa helikoli president Msudi de ambe president Maluka atitepare president Msudi de ambe president Maluka utsirengezo msomo. Alors ngasina mbendunga risedao wandu sina trade olewa sina wona gashiwa luzao kamjejo kwa kapati mndenda magutao le gashiwa hatsuliziwa wajushida wasede mndu msihiri zomaliza hao to haraya hakuna kajotaru mndu no kutsina hingu wotimro mpatsa hindu hamengu joba msihiri wi halafu wojodoto azibukari kaja washala pitare wa iazia president wa hatu wa Misiri ndo dobe azia president Msudi de azia resi waho ya ze fortune au ze trésor zulu harmonsi ya Mali au zulu harmonsi zahanyu ede amzia ni mtizirenge ede amzia ni mti kacha halafu wanaona da muko deja wa marasisti ani hama imakusidanto warumilia urasismu hata warengere urasismu wanzo warumilia wandu warabu bahatende daraja welezo wandu kaya wandugo malababa wafanya manifestation he genocide jirio Palestine bari kadono warabu wafanya manifestation ewanu iwarabu wajulo ndahu wafanya ni watu ufanya wasikitani watu sikiti eske harimo Qur'ani kweli ekatsira ndo njema mimi tiziharaya ekatsira ndo njema au ka kujaranda njema wewe Qur'ani ngenzia unti urande njema au unti fanya njema. Alors anwambia nuke hakika wallahi alazim ritsopo zizwane lugha Faransa shay mnamri wa hemna emotol wallahi alazim dakandar zozinji aske ngujadum tabishane zitwa hebabiza tafsiri zinu ngihaba no tafsir Faransa shinushisha nzwani malaika olewa ngihaba no tafsirinu yanzwani malaika gebido someze buza gebido some traduction yinu ukubali gebido some traduction do aron swafu inu ya Faransa gebido kubali alors que c'est une traduction gendo aya zinji zemongizo tofauti izo tofauti ne hedi ritmu Mwenyezi Mtume SAW ya wasomesa ya weleza alafu amtojo kana tafsiri Ibn Abbas kana tafsiri huwa nazona he Mujahid alafu nje mdore nga tafsiri ya Jeff
au tafsiri ya mswafu wa traduza Vatican au mswafu wa traduza ni Mayahudi au wanaswara wa traduze Qurani hahali wakao mwanzo wandu wadungane nao kusema fizi wi wa remesuna parce que suna kwa tu shile maîtriser ajodi wanzo détruire on doit circuler harmaze trace on doit sidunge chaîne ye trace ila parce que yone iwa derageo concentration imani ngekao yinji e sunna e Qur'ani plus hele fahamu lam tume sallallahu alayhi wasallam elezoan alodulandi lo watso hanza ndo atselewe hele masahaba welewe Qur'an ngebido wandu wandiso yisoma welewa he sanse yao yende hata iwasu daraja ngao mnashoni mzima miongoni mwa zoni wa Sudani hafa wenda hata tafsiruke Qur'an ukaya Mwenyezi Mungu amokendeni as-sariq was-sariqa ngwambo kendini na mwonguwe faqata aidiyahuma ye haja tafsiruka no watsido muhono ngebidori Mungu le muhono ahe atido hiba yude daraja waswili alors que mtume ha pratique e maswahaba wa mtume ha pratique awambio kaya beshwa mwanangu de aparsiwa nsojo mdumile sharia na furja doja retulano mu kizimbeni rerwa masoronje abange minga nimwambie nukaya njaka ujabanu njibu hoy ekange na ndongozo shinda yafanye deba gasibanu ekawo mro shinda metenembano ngo gasibanu Qur'ani wambo wasomeswa waelewa kwa tso hadith na tso jariba kisharu mwiyo warambe zo welewa asibanu astayariri metereze deba izo harwa henna mkomori bokao nge ngwambonge na haki harumwaze suje hizo ya deligre na tsori para harumwaze deba hizo leo astayariri meteneze deba borso jeshi Faransa rende hwanrali yora meteneze deba anyi mwamba msomo naye bismillah wonge atampakanda hapo اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا اللهم أرنا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن ختيمتنا اللهم أحسن ختيمتنا اللهم أحسن ختيمتنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كريم العفو اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك ومن عقوبتك نعوذ بك منك لا نحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.